Baysal'dın Kızart деген айылına gelip kaldık. Buna Kızart деген айылға geldik. Bu yerden bizi barısı çakırıp hayırlı kıla deyip. Atlarına al, atlarına al, atlarına. Gel. Mustafa içe koğulu ak çalgasın. Aman esen Cerger'e jetip, aman esen barıp gelgide. Saparına Baysal'dı olsun. Çalgasın aman esen var, aman esen. Geçen şu Kızart ailine gel. Buna video içinde durup bugün bizde et alıp götürmüşler. Atka, çöp salıp içine. Fosforga çeyin adı saat 1-2 saat, 3 saat karan girip götürdü. Anam bir yerine bükke girip bir yakta üyler var. Bizim malların mağarı, turist olsun. Bağırdık üydeğinin mağarı olsun. Bütman içinde var. O zaman geliyorsan. Ertekmenen Tangazan'dan satarmışlar. Qandaysizlar jigitlar? Anda. Ma'qul. Bu Kızart ayılını biz ulub жүрөбүz. Kırgızстанга таанымал. Мына кайсы бардык соцсеттерде турат. Үймө-үй туристтерди тозуп, мындан аттар менен соңкөлгө ашырып, ошондой бир атага чыккан айыл. Көрүп кетели, кандай дейсиң? Кудай одан коюп кетели. Анда аттарга мингире айылга кирели анда. Mına Kızart ayılının yaş jigitleri, patriot azamatları mintip atlardı alıp jolda çarçap yatkan Talastın jigitlerin tosup alışıp ынтымақ ордосуна киргиле деп ынтымақ ордосуна чакырып атат. Мына азаматтар Майкадар атылар, бияқа кирип дамсып келиңиздер. Улуулашып. Келиңиздер. Ай, сонун ынтымақ ордосу бар экен. Атайын эки боз үй. Бул жагында өзүнчө бир ондай парк бар экен. Мына аттарды ушул жерге байлап коюшту жигиттер. Мына ушундай сонун экен.